Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah. Halo mas bro dan sobat-sobatku, apa kabar? Hari ini kita mancing lagi nih mas bro. Masih di Tambak Bedah mas bro, Kendal, Jawa Tengah mas bro. Oke mas bro, kita mau nyoba daerah-daerah sini aja mas bro. Siapa tahu ada poin-poin. Lanjut aja kita mancing. Oke mas bro, kita mau nyoba di sini aja mas bro. Coba di sini aja mas bro, siapa tahu ada hasil mas bro. Ini mendung ini mas bro. Oke, kita bom dulu mas bro, biar ikannya pada ngumpul. Oke, saya siapkan alat pancingnya dulu mas bro. Lanjut. Oke mas bro, masih seperti biasa mas bro, pakai 3 mata kail. Lanjut pasang umpan mas bro. Umpannya masih sama mas bro, tepung terigu, minyak goreng, sama masako sapi. Lanjut uncal. Bismillah. Banjalo ulame mbah. Seperti biasa mas bro, habis dibom ya nunggu dulu. Ini agak mendung ini mas bro, mudah-mudahan nggak hujan mas bro. Oke mas bro, mudah-mudahan ada poin-poin nih mas bro, ada hasil. Ikuti terus video kali ini ya mas bro. Oke, lanjut lagi mas bro. Belum ada tanda-tanda, masih menunggu mas bro. Ini airnya bergelombang ini mas bro, dan sedikit mendung. Ya mudah-mudahan gak hujan mas bro. Masih menunggu. Yo terio. Alhamdulillah ada itu mas bro. Aduh. Sudah ada getaran mas bro. Lanjut. Uncal lagi. Nah, ayo sip. Yuk getar yuk. Ayo ter. Yuk. Alhamdulillah mas bro. Poin pertama mas bro. Alhamdulillah. Tuh. Lumayan mas bro, poin pertama. Lanjut. Coba dilihat pakannya, masih uncal lagi. Eman. Yuk ngeter yuk. Ayo, masih anteng-anteng saja. Habis pakannya ini maling mas bro. Sebelahkan saja. Alhamdulillah walau ucul mas bro. Aduh. Lanjut lagi mas bro. Nah, yuk lagi yuk. Yang yuk, tambah yuk.
Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah babon mas bro. Enggak ke. Aduh. Alhamdulillah. Yes. Sakmene mas bro. Aduh. Alhamdulillah lanjut mas bro. Lanjut lagi mas bro. Nah. Yuk lagi yuk. Ayo ayo. Ayo ter. Masih menunggu. Ayo lagi. Nggak diterusin mas bro. Alhamdulillah mas bro. Aduh ucul mas bro. Aduh gede paling itu. Lanjut lagi ya. Yuk lagi yuk. Wih, apa kui? Apa itu tadi mas bro? Belana. Tuh. Uncal lagi mas bro. Oh lagi yuk. Ayo masih menunggu. Nah lagi yuk. Nggak diterusin sebelah kan. Aduh ucul mas bro. Aduh lanjut lagi mas bro. Masih menunggu mas bro. Yuk lagi yuk, tambah yuk. Ayo yuk. Masih menunggu mas bro. Wah, alhamdulillah mas bro. Aduh ucul lagi. Aduh lanjut. Uncal lagi mas bro. Yuk lagi yuk. Ayo yuk nah lagi. Telat mas bro. Ayo sebelah ke. Alhamdulillah ora we. Alhamdulillah mas bro. Sakmene mas bro. Lanjut lagi mas bro. Yuk lagi yuk.
Masih menunggu. Ayo 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 ter. Alhamdulillah mas bro, alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah mas bro. Enggak, langsung. Waduh, samene mas bro, mantap. Lanjut. Oke mas bro, cukup sekian dulu video kali ini mas bro. Ini hasil mancing hari ini mas bro. Besar kecil banyak sedikit tetap disyukuri mas bro. Nah itu dia itu mas bro, alhamdulillah rezeki hari ini mas bro. Oke mas bro, ikuti terus video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalam.